Itgan ditama amdetana kamde Espiritu Tabitua. Amen. Gracia di Tuhan Yesus Kristus dutoko, ami kaginaban di kinaingan, ami kapisan di Espiritu Tabitua, miyampay na Jesus sabi-abi. Omyampay Tuhan. Tapi na ngabi manakotod ako di kinaingan, sebab na kinatimungan tako sa dakmay na. Ay sasabay ngay kalamasan tagazo di Sancti Joseph, sabo di hahangay Tabitua Mary. May kadinayahan tako, sabi-abi na tako, nakoyhara, tumbazanzo. Da tiaton pada bayan na dating tahun da pinatak da mentok na kaza nakapantangan di Sancti Joseph, Year of Saint Joseph. Ipinakabasa ay authorized mempai da decree mantad di Sancti Papa da toko Pope John Paul Pope Francis ya. Jadi ina pagi da sundungi mada tiana pa kalamasan teka tiana pa kapantangan da tahun mentok di Sancti Joseph na paditinga pinatimpun di tahun nakatahib 8 of December 2020 da kinahitan da atus himana pod tahun da pain Sancti da mintamong i Sancti Joseph mentok da Ecclesia da toko Universal Church nga awi toko ahiban isido. Aw toko ahiban Sancti Joseph tu tadabay na pinhida toko de nombo da lamazon toko sida sebagai da Sancti toko gugumampi akan po ko mentok da toko sabi-abi habi po ko sa mentok da sabi-abi da Ecclesia da pemugnan niti. Tadi kano isambayang toko da sedapay ng mikat Kumasa na po ko sa miyampay da kapanang katawadan sebab da pinatak toko di Sancti Joseph sebagai da Sancti da toko. Kumaduban na po sumambayang toko da kapunungan di Sancti Joseph mentok sabi da toko habi po ko sa da timpo da pandemic COVID-19 diti. Tapi na ngabi, kano mangakon. Dado sa ngabi da toko, kapapataon na dito ko sandi na mamalamay di katapatan tahom lati tabi ituwa. Mga kunzo, da di kinaingan tabakas, na Diyos tipnay ngabi, da nakmidosa zo kaza, id pamusaban ngabi ko, amid bos ngabi ko, id nunoy naimaan ko, amid nunoy aw ko nangazan na bimang, mazana sa ko, mazana rasaku, mazana saku, tagazo kozo. Itinapogi damakin siyan zo de Mary, yabitua pentihambus hahangay, sabi tasab Sancti ngavi, Diyos tabinay ngavi, dos sumambayang bentok naga, dari Tuhan kinaingan datoko. Kikasyanan na da datoko i kinaingan tabakas, mamahyang da daw sa ngavi datoko, o magavit datoko da posisyon slajol. Amen. Tuhan, kau sianay no. Kristus ko siyanay no. Kristus ko siyanay no. Tuhan ko siyanay no. Tuhan ko siyanay no. Tuntukan da kinaingan iti akabas koso. Ang tibabasano'y tuhod na hinanabasi, kung gininoboon o itanan, ang asosiko'y niyaw, monong kuabinin na siko'y niyaw. Sumambang siko'y niyaw, mamanduk siko'y niyaw, manang
sosok Yesus Kristus yang bagi Spirit kami Tuhan. Diri Tuhan Tuhan dihinaikan kita mau. Amin. Kanus membayang. Panak nos membayang zikoy, o ikiningan tabakas kozo. Damaza na kupikinsianan di Santo Joseph, tumay mo na da di Ecclesiano, da pointamong di kapamukazan, di katapatan tangahom lati, da kapamasizan, da tinautuhun. Idisay da tinimpunon, ngavi, da pinahansanan nu, da kapamahizan tauhi daw. Maza di Tuhan sa Jesus Kristus tanak nu, di mamama siya mamalintam yang paidiaw. Di kapisan di Espiritu tabi ituwa, iso kinaingan, bontok sa hihinaid, ay so kopuson. Amen. Pembahasan Manta di Buk Koduvo di Samuel. Ibos di Tuhan nakoikot da dinadan. Ugadno ompayhon isupuku i David. Ingka kadi Tuhan da bobos. Untuk apupusan o tadaw nungavi, om pahuvizon ko da kaundangan, miampay di takiaki nungavi, pati hombuson kumay, poin tampasi itohid do tinanu i sumusut diaw om do dizon i kuasa laja daw do sosogit isi dono i papava mai do hamin montok nganku om do dizon kumai itikon laja don laja daw do sosogit sohihinaid aiso kopupuson tamak zo mai do disido om isido o tanak dari dogo. Paganakanu om kuasa lajanu. Tumaan may tumoy mo. Do sosogit idumbanganku. Om tikon lajanu. Poin tuidong sohihinaid. Aiso papupuson. Ibos di Tuhan. Somai kopupuson Ai somai kopupuson Humozozo iselaju doko ginavanu ai Tuhan ompus dosa viavi umulan ikabangku do papabal ido katapatanu do ditinobongang moin tantu zono do koginavanu ai soko pupuson do katapatanu moin tuidong
nakatao zo doi di David supuku. Tui dongon ku ipomong intan lajanu doso hihinay. Ompo tui dongon titikon lajanu dopong pusto saviavi umulan. Ay somay kapupusan. Mobosi isi dodoit dogo isi aunoi tamaku kinoy ngamku ipampang imanampasi dogo poti hombuson kui iku ginavanku montok di sido tomoimu montok di sido tumugoy may ibatosku. Ay somay kapupusan. Pembesan mantad disuat di Sancti Paul dan dituhun ngawi Rome. I dandi do tumungkus di pemagunan nopo nga akon ko tinodo do di Abraham om sinakagon ngawi daw do it sebab do tobo nopo undang-undang nga do it sebab di kotunudan i poin suang id kotumbezan. Inono dono kuo tu nunu nopo imonuhuk di dandi nga mozo do id kotumbezan. Moy do i nopo da nga tak au pokibalazan om anu papaka daid saviavi sinakagon di Abraham. Okon nopo kodoy di pengsanganu ngawi doy di undang-undang nga nogi doy di pengsanganu ngawi doy di kotumbezan di Abraham. Itama do saviavi do toko. Miaga di boson di buk to bitua, nakapamadadi zo diaw di taki-aki do ogumu tinaw. I Abraham no i tama do toko, i di tokito di kinoingan, i disay, i pinaizanan di sido do kotumbezan daw. Om i mogovit dinapatay kung ma daid ko posizon om momoho daid ko dodizan dondunu i okon ko poin dadi. Sundung do miaga ko au monuhuk i kahansanan di Abraham nga huminansan isido om notumbezan isido om maza do minimang do ingka duminadi isido ditama do ogumu tinaw. Poin sugut kozo miaga di nakabatos doy di sido. Sinakagon ngawi nunopo nga miaga iginumu di tambituon ngawi. Itino ikotumbezan na pamusavan sa bagi do popotopot di sido. Ibos di Tuhan.
magigisanin haminu. Oi Tuhan sohinai do humoso do kazahanu. Kabon tuganom kasaan Dori dia Oi Kristus Wi Tuhan miampai dia zu. Om yang baik Tuhan Pembesan Manta dia baltabasi tebi tua sinuat di Mateo. Jacob no i tama di Joseph, i san sabo di Mary. Doi dosidono do noho di Jesus, i pinunganan de Kristus. Itiano do ingkuo i Jesus Kristus do noho di. I tinak daw Mary no po, ngapen ngaboy do di Joseph. Ngapaghu do miniamong magigizan siya, noihan sido do miampai tanak, maza de espiritu tebi tua. Isan sabodo sido Joseph tu tuhun da pantang mimang da au kabal sido pinapatan tu do magada do sido do idlahan aiso koiho. Nakapatan tu no isido do pemusaban dao do mimang diti. Do untuk kita sab di Tuhan minintahang do disido idnipi minabos. Oi Joseph, tanak kusay di David. Kada ko si Zay, do magawit di Mary, do muhi, sebagi do sinabano. Tu no sumpak magantizan sido, do nunu iho ido sido, mazadi spiritu tebi tua. Magkasusui iso sido da tanak kusay, mo siti punganan nu sido da Jesus. Tu sido no, isang hun i manampasi di tuhun ngawi daw, do manta dosa ngawi diho. Untuk neposi ke Joseph, niman disido inunu inabos ditasab di Tuhan, do disido deman. Ya baltabasi di Tuhan. Tebenai ngawi tu tahun di nakatahib minugad isang ti Papa Francis doiho i Filipin. Dasam di sada di Filipin kibada isa kantakan di nemo da minobos isido pinapentahang isido da tuhun ngawi o kono poko da tuhun di ang tumbazan da di Filipin nga sabi habi da tuhun iyang tumbazan da pemagunan do isido na po, isang ti Papa Francis na po diti nga agazo kaginabahan ni sido ang kapantangan miyampay di montok di Sancti Joseph Savo di Mary. Kadaw da minabos, dayho na po da media da pakalajan kung akibat ya icon di Sancti Joseph kadaw, da po ngodop. Sangyan na po da kiba da katangkangan, problems like do eklesia di komposisyon ni sido manuno po pakyanon na tuhon do sido di sido pakyanon na tuhon mantok di Sancti Papa da sumambayang pasuatan daw da isa kalatas ang pasisipon da icon gambal di statue di Sancti Joseph ipangodop sabab kadi Sancti Papa mimangzo da maginipi isang ti Joseph. Miyampay din nipi daw, oipi daw, onu ingkwa daw manalasay di tiya katangkangan ko. Kadisido. Amino pagi, do miyaga dinayan to ko panogi. Sa sabab no, do kaginaban di Sancti Papa Francis diti, pinaswang di sido, pinamong di sido iti Sancti sambayang isang ti Joseph, miyampay da sambayang ngabi do misa to bitwa. Paguho, auto ko sumambayang di
Aiso oiton toko da sembayang isang ti Joseph da sembayang da misa. Ngabay na kapas da sembayang toko miampai di Sancti Maria tina dikenaingan Om Sancti Joseph sabo dosido nakatamba dari misa buk da misa dari sembayang tikit tada mana misa. Ina pa nga isay authorized di isay minanak na kasagan ay susubay Sancti Papa Francis. Ina pagi da sangyan na po da naikot taika nohitan tia atus himanapod taon da pain Sancti Joseph sebagai the patron saint of the Universal Church kemazon Sancti da mintamong da tia songobian da Ecclesia sa pamugunan. Jadi nanuan taika mianak isang ti Papa da isa decree kemazon decree mantad da kuasa di sida sebagai sang ti Papa da sabiabi Ecclesia pain Katolik dari pemagunaan na panditi nga mesti manak na kapantangan montok da Sancti Joseph da sahihinay da santon mantad da tadaw kabahu da December 2020 2024 gisam da 8 December tadaw ka bahu da December da buhan da December buhan 12 kepada 2021 tahun diti 2024 pada misa santaon na lamazan kapamalamazan kapantangan montok di Sancti Joseph nga sa sebab na da cause da pemunggunan da bayna ay sa pagkaso da nakatimpun kanapa ka dari paro kinatakaw nga da id kauskupan da takaw diocese da takaw baka kanapa ka dari kauskupan diocese da takaw tiya regional da takaw tiya Malaysia, Brunei, Singapore ay sa pagkaso nakatimpun sa sabab na tiya SOP ngapi sabab auto ko kapakabasahan na tumimong da agumo auto ko pakabasahon da papanjul da activity da number da agumo tuhon da mikat tumimong ya agumo bago SOP da masiti da tanudan da takaw amin na pagi da sundang imada nakatimpun na haida iti di taon na katahib 8 of December 2020 tadaw kabahu da buhan pada menduba dua na buwan nga montok na parang kinakaw na po nano takaw itia timpo diti tadaw da bayan na diti da tadaw din nombo da ponjulan takaw patimpunan takaw itia kapantangan montok di Sancti Joseph sabo di hahangay tabitwa Mary nga ako na pa ko sabo da di hahangay tabitwa Mary sida na pangatama di Tuhan Yesus Kristus. Tepat, tama di Tuhan Yesus Kristus sebab Tuhan yang sudah napangay, tama, kinaingan tama di surga. Tapi tama di sido dari pemagunaan napangay Sancti Joseph. Isidono iminamagompi di Tuhan Yesus, isidono minintamong di Tuhan Yesus. Miaga di kibarati no dezo nakatanod di tia talks tay kaboboson di Archbishop John Wong di Tadaw Katahu kaniap yesterday kaniap Tadaw kapat bay na di kani Iman ya ako kay nakatanod kiba mitingan na gay nga kiba tia talks di sida tay kaboboson di sida ikamoy day title na pang Saint Joseph the Father's Heart Sancti Joseph ginabo da songhon tama ka. Amin no? Danongo toko day pambasahan ni bayan ti liturgy na pa sabi abi pambasahan na pa nga kiba na ait da tama. Ikinenga minabos mantak di dinatan da pinapoya di sida iso no itama Tuhan kinengan tama di David ka. Amin ka nagi day pambasahan kedua di bayan pa diti nga pinapoyan nag Tuhan kinaingan no isida na pa nga tama montok di Abraham si Abraham tama no isinakagan nga daw
Habis pakazo nongo toko dari pembahasan abal tabasi de bana deti da pinapoi ha minanak itia tasab da iso kependudukan di Sankti Joseph da menerima di Tuhan Yesus i tanak bo apa na susu taimon di sida anakon di sidai sebagai da songhun tama. Ginabo songhun tama. Ingkwa kepemeletian toko da ginabo songhun tama. Anu pisbasan ginabo songhun tina tama. Aw toko dati kita iti nung intangan toko mohing toko. Tama do toko. Sebab aiso kozo mohing di penggenap kozo sebagai da tama. Kiba dia mohing da magagabuk. Mempipikiaw. Kiba dia mohing da minghodong na po. Kiba nagita mangimang na po da sabah tanak. Jadi kaguman da toko ada ti kita da ingkwa ginaba songhun da tama. Nga nung intangan toko Sankti Joseph o kita toko da ingkwa patut kozo pansudong kozo ginaba songhun da tama. Tu songhun na po tama. Ginaba na po da songhun tama nga kumoy sa na po nga protector of the family. Mamagampi da teka mintamong manggampi mamantang tia protector na pa nga what is protector? Mamagampi kya? Magampi ka. I got confused a little bit. Kadazan ko te. Protector. Okay, never mind. I'll mabos do the English. Okay, I hand you so. Protector the family. Ano kamasan the protector? Mintamong sida. Tamangan di sida tiap family daw te. Aw sida memang no kiba ano awsong ko ba sida kantakan mentok do paganakan daw. Amino pagisangyan na po the nongo di Sankti Joseph the human dalaja Jesus, baby Jesus, patasan memang tilaja dan mematai di dia baby Jesus. Nobit daw dia paganakan daw Mary, ami Jesus, dadai ho kinuma dai ho Egypt. Sebab memang sida do protect di dia baby Jesus. Sunung imada au pasong ko kalati sida. Da onu hizab di kenengan mentok tiap tanak onu hizab di tiap kenengan mentok di sida mentok di Mary sinaban di sida tina di Tuhan Yesus pemaisa. Kumanda ba ginapa na pada songhun tama di tinga tamay mo da kenapa ka mamagampi kaya now I got it not just protecting nga providing mentok the family manak mentok da family daw, tiap panganakan daw. Songhun tama, nung intangan na pa Sankti Joseph nga, manak na kapasisan daw, moy da isa Tuan Jesus, kagaza sida, miyampay da kasukupan. Moy da Tuan Jesus, kagaza sida, ada di da songhun tuhun, otonong kamay de. Iya no, ginaba di Sankti Joseph. Nganong intangan to ko Sankti Joseph dito pinay ko ngabi. Nung basaan to ko ti Bible, ay sa ko zo da pinaswat ko kumoy di sida. Awi agumo o pinaswat kumoy di Sankti Joseph. Amin na pagi do ti kapantangan da ti taon niti mantad taon 8 December 2020 gisam 8 December 2021 kasudong ko sa iti. Sebab tamay mo dahil kapasisan na tako, kanapa na kapasisan na tako, na kapasisan na eklesia, hihiban tako Sankti Joseph. Sebab au agumo pa yung suat na kamoy di sida, the Bible. Ibay no ngo tako sida. Sangyan na kita, dahil ka naihan di sida, da manantizan, Mary. Jadi minamusaw sida.
Minamusaw sida matumazan sida sino membayang sida. Da apatut da apatut da mandau to da sa sebab na ditia kinantakan. Sebab pengaboy sida di Mary ambay na natizanan sa sida. Nung isyazu kakusazan ka nga kaya tabay Diyosu naihano da pen gintizan amakan ka tanak no ingko ko kau da manema diti akan ka sabi abi da kan manema mega di Sancto Joseph ang hizaw sandi mo musaw di Sancto Joseph tungun tapantang ko sa sida aw sida memang da pamahu aw sida memang da papoy kumikum ni Sancti Mary aw memang sida da kaya tuhun da subay memang sida da mazara di sida da pemiza poin kadoit tuhun tapantang nga sa sabab da nakaikat iti atasab kadaw Sancto Joseph kadaw tanak mo sa di David kada ko si Zay da magawit di Mary da muhi sebagai da sinabano sebab nasumpak magantizan sa sida da nuno iha da do sida no maza di espiritu tabitwa ipanga sebagai tuhun tamad mumusaw dati Sancto Joseph espiritu tabitwa sebab kada ko hibay Sancto Joseph na po diti nagaze sida miampay diti katumbazan na Yahudi mentok diti tuhun Yahudi na po ay sa the concept diha the Trinitarian God iti isa kinengan taho persona kamay di apa siya na kayo? Ay sa pa na boss da spiritu tabitwa. Ay sa pa kaza da nakaintahang da ano isay iti spiritu tabitwa. Nga binos di tiyata sabiti kumadi Sancto Joseph. Sunungi mada ausang koy sida kalati nga tinumuhok sida. Minimang sida. Natumbasan, mimang sida minanay mo sida the boss na tasab di. Aw kalati sida tapi natumbazan ni sida the boss di tasab. Ingko da takaw. Ikaw pasizan takaw da tikita daw. O gumo kantakan di aw takaw kalati. Unsangyan pa da antakan takaw da panginaman di kapasizan. Sangyan pa da kiba panginaman di kapasizan ingko takaw da managbang ngabe di. Habi pa ka zo tiat tama montok na paganakan. Ingko ako na managubang ngabi sangyan na kiba itya kantakan din ng moda challenging ko sa mantak na kupasisan Diyosu. Bintang ko nang ko di Sancto Joseph sebagai da isa pambitanan mantak da tanak Diyosu, sinaban Diyosu, paganakan Diyosu. Ino pagi, ditiya taon na po niti, taon Sancto Joseph, year of Saint Joseph, pantangan to ko, isida. Nakana pa kapantangan tako sida, nanwan tako di Sancti Papa the plenary indulgence ka. Aso ko kaya na papadahin na boss na kadazan nga, pamasan na pa nga nanwan tako do isa indulgence. Ya. Kibati no, nintangan ko dahil boss na dictionary kadazan nga, minintong so da nga, I say ko sa, mega aso na kayo na ti indulgence ka. Akan kasi sinang napapalati dito nga basi dati da Izozo sebab kapasti misa basi da intangan ko sa da ano ko pamalitan da indulgent nga indulgent na pa dito nga kibada full indulgence preliminary indulgence kaya nga isay-isay is mambayang da sambayang di nakatuhok ta kanakunan da ecclesia kamazan prayers that authorized by the church. Dahil tadaw the number da pantangan ni Sancto Joseph mega tadaw da subab tadaw tumimpon da bahay na diti to kalamazan ni Sancto Joseph sabo de hangay tumito Mary. Nagi the 1st of May tadaw ko sa da bulan 5 sebab kalamazan Sancto Joseph the workers anuan ditia plenary indulgence. Isay-isayin po na ko,
i sambayang di Sancti Joseph teka sambayang di authorized by the church mega the rosary kia the tikit alit 3 tadaw ko tahu nagi tadaw ko padam sizam the berarti tikit buhan katay mo ko the plenary indulgence pina-authorize teka pinakabasa di Sancti Papa mentok na toko. Nakwato hali 3, nakwato 19, tadaw ka padam sizam na manikit buhan. Sebab tumanan na pada tradisi teka tia katunudan da eklesia da toko. Iha na tadaw da pinatak na toko sebagai kemantangan di Sancti Joseph. Ina pagi na kaniap tadaw katahu na pa nga na nano di Sancti pinhi di kan ka Sancti John Wong, Bishop John Wong. Pinhi di Bishop John Wong do menak boboson mentok kakamay di Sancti Joseph sebab tadaw katahu gyay kaniab di. Ngabay na po tadaw kapat tapi sebab na panga 19 kaya pada mesizam natimpunan na nabay na iti. Biyaga na sunset magyati tubay na panga vigil. Sedap na bay na paditinga, sedap na paditinga vigil mentok di Sancti Joseph. Jadi isya zo. Ina katinda po uday panambazangan na bayan na diti. Katay mo the plenary indulgence. Okay? Ako zo song ko kano da papalati da ano iti plenary indulgence boss ng Grace mo iti. Palatian na basa malazo nga ako song ko kano da papalati nga nung basaan di Zoe da di boss da Google dati teka da intangan toko dahil sambayang ano iti pinaswat di Sancti Papa Francis som olatian toko dati iya. Jadi ina to pinangabi manang katuod toko sebab na di Sancti Joseph diti kapas po da tia sambayang na kayong pupuson kaya sambayang apong ko sambutan paguhoy da balakat di Tobi na tamay man pa nga kapas dia kapayhan nung kiba di sambayang di Sancti Joseph. Oni ba na pa nakadahin na di Katiges Luis da ibos na kadazan. Pakazan to koy da tikid minggo da dasam ni titon mentok di Sancti Joseph kapapantangan mentok di Sancti Joseph. Da namba da kibada misa tabitwa di kadazan pakazan toko teka sambayang toko sumambayang toko mentok di Sancti Joseph the boss kadazan dan nombor da kibada sambayang da bahasa Malaysia kibada nga sambayang da bahasa Malaysia di Sancti Joseph dan nombor da sumambayang toko menamisa da Inggris nga kibada nga pakazan toko sambayang Sancti Joseph the boss da Inggris ya yang pada sambayang di mansanda da tamay mo toko da katay mo dito di Sancti Joseph ko kita di sudah sebagai da sanghon tama di miho de kabasa do amitanan do toko dam kanapa ko do amitanan do toko de tigita daw nga kabasa toko do makiano na kabinsianan daw do manuhong do toko do sumambayang habi pagaza do sengyan toko do katay mo tay ka sengyan toko do katagubang do kantakan di awsong ko abasi di kaposisyon do toko. Sabab mingkakat. Kano sabab sumbayang da ketunudan da ketumbazan. Tumbazan zo dadi so kinaingan itama tabakas manunodo da tavan tana. Da sababi kanunu o kita amau kita. Tumbazan zo dadi isa Tuhan Jesus Kristus itanak bentoy soon nanak di kinaingan. Nanak ditama da paghus sabi umum. Kinaingan, bantad kinaingan, tanabaw, mantad tanabaw. Kinaingan, tupot, mantad, kinaingan, tupot. Nanak, okon ko tinodo, sampimiyon si miyampay ditama.
Masa di sido o sabi abi do na todo. Montok do toko tuhun ngavi. O montok pemasisan do toko suminandot isido mantad surga. O masa di spiritu tabi tua nada di tuhun na di hangai Mary. Om nada di da tuhun. Montok sebab do toko do nakapapakid salib da di sibo di Pontius Pilate. Non da so isido da kapatazon om nahobong. Om timunungag vagu ontok di tadaw kumatahu. Id katunudan biampay di buk da tengbi tua. Balin sabat isido da surga. Om pinaikaw da di abananan di tama. Mikot may vagu isido id kabantugan. Da membisala di sengimpasi ang mga patay. Om kapamelintan daw ay sa mga kapuson. O tumbazan so da di espiritu tabitua. I Tuhan imanak dok posizon. I muzu mantad di tama am di tanak. I miampay di tama am di tanak. Da samaon am bantugan may. Inakabos maza di profeta ngavi. At mazan zo da di iso eklisya tabi tua Katolik Apostolik mga kunzo do iso kaputsuan montok di kapohyangan do sa ngavi. Mandadanda zo da di katungagan di nangapatay om di kaposizon di pamugudan damikot. Amen. Azo kuday Tuhan kidaingan sabi binangun. Tumazadak bosiano nakatemo jika di lauti takon sa diaw. Tubadi tanah. Om kalajad hangon ngawi na tinaw tuhun. Dubani may timontok dagay di lauti dok posisyon. Azo kuday Tuhan kidaingan sabi binangun. Tumazadak bosiano nakatemo jika dihing anggur takon sa diaw. Tubadi kubas anggur kalajad hangon ngawi na tinaw tuhun. Dumadi may tidit tinumon do kosindepananza.
Imang sambayang tapinay ngavi, da bukan ku am da sungavi, atay manadada di kenengan itama tabakas. Toy mo no da di Tuhan, ikaw bukan dahil pamanu. Montok di kasan, kemontukan dengan daw. Montok komosya da toko, om di komosya da sabi iglesia tapi tua daw. Sumambayang sikoy, oy Tuhan, demi aga di Sancti Joseph, demi nanampuan miampay kapamizan, guminawa di tanah kuntoy soon na anak no, nohodi di hangay Mary, ingkano do kasudong na dahil sikoy do manampuan miampay ginawa to hidang do di altarino, maza di Kristus Tuhan za. Amen. I Tuhan, miampay di Yesu, Om yang baik sumpan, pain sabato ginawa ngawi di Yesu. poin sabaton sa iti nabi dari Tuhan. Kanu manak dok menang ketawadan ngawi dari Tuhan kinengan doko. Patundod ang magpipindi. Tetawa tepat dok ketunu dan matuhui diti kala jaza kapamasisan za. Tamay mo amit nambano po dan manak diaw dok menang ketawadan ngawi Tuhan tama tabi tua kinengan tapakas ko sa may sa kapuson. Untuk di Kalamazan Tagazo di Sancti Joseph damanak diaw da kazan kasudong da mambantuk diaw ang mangazo diaw. Tu itituhon tatuhid na po nga natakno sebagai sabo da di tinahangay di kinaingan. Ang pinataunda sebagai supo ang mananumpuan taba ang ohi id mangwasa da kauminan no. Da mintamong miyaga da tama da di tanak tentoy soon nanak no. Inapoganti zanan maza di kotinggo hungungan di Espiritu tabitwa ituan Jesus Kristus za. Maza di sido itasap ngavi mangazo do kelajaan no. Kapemerintahan ngavi sumamba am kuasa ngavi mantalak idumbangan no. Surga am itang basi do surga Israpim nabitwa sumamba sungabian miampai konsikan Tagazo. Oh nga bidagay sumambayang zikoy mampot nada di diho id kapangazan tahudok do maso zikoy mangazo. Tuhan kinaingan kepuasannya di surga kabanam tanah penuh kebentukanmu asani di takabas konso asawisido titikan di Tuhan asani ditakabas osopo. Atau tepat bitua ko oi Tuhan ito budos sabi kabituahan iti napogi do di zona do bitua iti tak ngabi sumbayang sikoy Mazada pesendat di Espiritu nu da ditingavi miaga bau matu. Moy dadadi da tingavi na mentok dagay. Ditinan omza di Tuhan Yesus Kristus za. Untuk ditimpu dan iman patubusay sido. Om nasagako zodo siminuang doy kondasan daw. Minanganu sido doloti. Om minanak dok penang katahudan ngavi. Minangakib di ang pinapatak di dari makiki iyang kami daw mos. Onwa iti, sabi ko, ang pangakan na diti. Tuwi tinay-tinaan ko, ipatakon may montok Diyoso. Ilahan megadi untuk napungo, imakan min sasadop, nado di sido isaban. Minsan po dami nanak dok penang katahuadan ngavi, pinatak di sido i dan makiki yang ngavi daw mos. Ono iti, sabi ko, ang panginom naman tanditi, tuwi tinoy saban di za ko, iza
di batas kapapagumay sa kupuson, ipatunguan may montok Diyoso o montok tagumu, montok di kapahiyangan na do sa ngavi, may na iti da di kandaman dugo. Ikatabatan taham lati do ketumbazan. Itu na po ginamasa sa kayong malamay di kandaman, di kinapatasan ng kinatungagan daw. Patakan sa diyaw Tuhan, iloti na ko po season, o may isasaban na ko po masizan. Manakdok manang katungadan ngavi, do nagitan sa kayo diyaw na kapadan na dumbangan no, o manampuan na diyaw. O no kazo si kayo na sumambayang, damagi na di tinanam sa di Kristus, o timong si Kanada na iso, maza di Espiritu tabi ituwa. Ano ba Tuhan Ecclesia no pantangkap patatangkap di pamagunan? Ang mabitano sa sido na di kapanuan na tawad sa kaday. Sa ngabihan, biyampay di Francis Pope Dagay, John Bishop Dagay, sabi-abi di Padang Abi. Ano mo nagita pinangabi Dagay? Ino ako daw pindikan sa nandi katungagan, sabi-abi, inapatay ko siyanan no. Tayo mo na ziyo na navaw de vos no. Kasi na dagay sabi-abi sumambayang zikoy, dabiyampay, di hahangay tabitwa Mary, tinadikinaingan, Sancto Joseph Savolosido, miyampay di apostol tunga bitwa, sabi-abi sangti, inakapapon sikaw diyaw di po umpus di umulan ngavi, Kano sa kanadari ko po siyan, dadumadi do sambi tumungkus ngavi da ko po season salajol, ang mga zo mambantog diyaw, maza di tanak no, Jesus Christus. Maza di sido, miyampay di sido, omi di sido, oy kinaingan tamatabakas, idi kapisan di Espiritu tabitua, sabi-abi kabantuganam kapantangan nga diyaw no, montok sa hihinait, ay so kapupuson. Dadi panudi mamasi naug mazada kapangyaan poin kinaingan, kataman si koy dumambos. Tuhan madarikana, Dia kadarika, dari surga. Ako nagay na tadaw iti, ono bisa ta sasangada, Kadagay na poponiyong isang pamuhasak tumabandagay. Kung kadasi ko'y abita, kahit ko'y masaktan, napagkapasos iko'y Pagkabasa si ko'y Tuhan, sumambayang si ko'y, dumantad patitikit talat,
Katawad na naman na do pibabasan, ita daw nga pidagai, na maza di sa kanay na kosenan no, penggabas ka na dato may mo naman tadoso, om pentampasi mantad sabi bikosusan ginavo, na masas kay pengandad di kahansanan nabi Tuhan, om di kay katan di mamamasiza Jesus Kristus. Tui kapamalitaan ikuasa o ikabantugan loob na liyaw na babay no ang solinay. O Tuhan Jesus Kristus, iminabos ni Apostol nga vino, pibabasan timponon ko Diyosu, pibabasan ko takon ko Diyosu. Kadaintong, ada dos nga vinagay, nga ada di katumbazan di eklesiano, ang katawad na damanak do sido, do pibabasan ng pisan, ikatunudan miyang pahizap no, imamamasi mamalinta, bontok sa hihinait ay sa kupuson. Amen. Ipibabasan ni Tuhan miyang pa Diyos sa tamay mo, Amyan bayan Tuhan. kano magitatak di tanda do pibabasan. Intangay, idomba di kinaingan. Intangay sido, imangido di do sang hape di pamagunan. Obituan ay Santa Boho, da dimakan minsa sedap di domba.
ando toy moto ko iti I Kristus samsot ko komisori Kano sumambayang. Ubahigay miyampai kau mahigan at hukay Tuhan sumambayang skoy. Ipaganakan na tugok no miyampai takanon mantad diti altari. Damasan siho mondos da di Kalamazan Tagazo di Santo Joseph. Kanangay ko zono daw papatihambos paintampasi di tak nga vino daw paingamong diho. Maza di Kristus Tuhan za. Jadi temenai kami kano sangabian sumambayang da sambayang di Santo Joseph mentok da tahun kapamantangan di sido. Katobian gugumampi di menobus sabo di hahangai tebi tua Mary doi diau. Pinatak di kinaingan itanak tuntoy sa ondaw. Doi diaw, pinahansan di Mary, I katumbazan daw. Miyampay diaw na dari Kristus do tuhon. Tabi tua Joseph, doi dagay punogi, pagkitanay diaw sundi, do sanghun tama, o mabito sikoy dan lahan do kaposisyon. Pagkianway sikoy da grasya, kabinsianan siniaw, umuhigay sikoy mantad patitikid talat. Amen. Tuhan miyampay Diyosu. Ikinengan tabakas mambalakat na Diyosu. Itama, amitanak, ami Espiritu tabitua. Ugad no, pabalo no, yabal tabasi di Tuhan.